kia amacha alipowezikia umuntu yeyote ninje umuntu trina bosi smole nje mutanga kwa amacha alia kama kwa ndo mwenyora nje skambo nyandika lakini alibako usakuburi James nyandika na bako tebinere ikaba Kristo mwezi kenyuma alia macha alia kona nyawate njagete nkongu kuinde nyasaye natorinde lakini jinde nje ngende takwa moyo gyabunandi kana nyawate accident mwako uri kama chuku lakini mbyande igo abana banya ubi yanko yeito tumusabire kabisa agenda saga ya mbiyamara sana. Thank you so much. Asante. Abagani ba Vincent ngayore yara Vincent nyakurabu nchyangu abasani ba Vincent abakoyo yabo zipinchuga njuwaiga kana bachora no gozaba rohiranga abagani ba Aya. Vincent abagani ba okay. Diamano. Tusabe. Takatifu Baba uishie mahali pa juu. Tuaja mbele zako wakati huu tukinyenyekea. Sisi ni wenye dhambi, tunaomba ukaweze kutusamea udhaifu wetu. Tazama tumekuja hapa kwa ajili ya kulala kwa baba mpendwa. Tunaomba ya kwamba Mungu wetu hii familia yote ukaweze kuifariji, ukaitie nguvu na saidia yote ukawapatie matumaini wanapoomboleza. Tujue ya kwamba siku moja hata nasi tutaweza lala na tukaweze kukutana na baba ambaye ametutangulia. Kwa hivyo ibada ya siku ya leo, Mungu wetu, Roho wako akaweze kuwa kiongozi na utukufu wako ukaweze kuonekana kwa kila jambo. Ni kwa ajili nimeomba kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Aya, Vincent wekuku anengorengeri ngane. Okay, baadaye. Tenda mwikaransi. Tadius ngayore. Tadius nabageni baye. Tadius njuja. Tadius ngayari oyo. Abantu baye abana. Antu ba Tadius. Kuruya bwairi ni na kuyaregania, airi ni na kuyaregania. Nabageni bao. Tadius. Asante. Nani atatuombea? Tasorore. Aserie talia tata. Tato itore igoro. Ilitalia oliskwe. Obonda bwa boiche. Wanja kwa wakwale kanensa igamna igoro. Ataya bono ndagira itu ya bono. Otoruse bieito. Nto tigabago tochege. Tubaso tubeka sogote. No tubekura sowes. Amen. Omane tata Nyasaye. Mbiamana seke go yakiro yo muito tata. Tata ligeri mna tu achirega igasa shara yo mugaka yovinali sinya ubitata. Tata otoma ba maraika bao. Pamosa raundi.
tata bamwaga tabu igore sachire ntore no kwegena tata nakorerete chingaki chiomoiso tata tata onyare koigwa ebirero byae tata ototinya marigaito nero ntinya omone tata osiseni abana baye bonsipi obagate asengaki ebare nobokendo omonene tata obaseseni erinde erio banyare koba bagokonyora tata naende ntokweba kobatiga magega twasabire banyare kweungana ase ekiombe kiomogaka omokatoliki tata yaiga twabere togosaba tobasego tobosoku bakune katolika getagatifu tata tata nyasaye erinde eri tonyare koba tokorora abana baye barase omoganda bw'omogaka omotagatifu ntokoboria amange tiayaitere ensoro yaitu bikira maria masoge maria omonguru nana kwanyorire egesio kobwa abakungu na Yesu omwana wende yawe nanegesio maria omotagatifu otusabe ntunabasa bona sekero kiokwaitu amen Irene akerengesecha akerengese gochimoina mongina njuga abageni bacha sengecho Irene rao tolikorina gari abagokorire kibwensi pi aya Irene ndoche garwete sesemo ya St. Praise ndoche abakubu nobara ogaro tusabire aya tiga ngototegerere nake abang'ina aba nabagakaga baru St. Praise gonchari nsamata ababwatogotera tiga bano baratera mwe togung'aki biamono Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Mungu Baba Mwenyezi, tupo hapa mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Simama mbele yako wewe, Bwana ungehesabu makosa ya wanadamu, ni nani angesimama mbele zako wewe? Ipokee ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Mono nari
bose batokorera bwikera fato ikire nabo igongo jaga tuli mise ya chakire bono bemano wana ba Kristo mwezi pi moroje fatango jaka kale kurwalia lakini wali ekeregenderete igo onataka Julia na Simeon moje emisa ya chakire tena igoro tusimame juu mlioketi. Wale ambao wako na kofia tafadhali kwa ajili ya heshima tutoe kofia, na wale ambao wako na simu na iko on tafadhali tufunguze sauti ama tuisime kabisa. Material kita mengajar. Material kita mengajar.